Tona ya maloba ya dikgwebo tsa bosetšhaba Malusi Gigaba o ne a eme fa pele ga khomishene e ka ditlhotlheletso tsa ditshweetso tsa puso. Bosupi ba gagwe bo ne bo le kgatlhanong le se se builweng ke mosadi wa gagwe wa maloba. She loves money and would take money from anyone and demands it. Gigaba o tlhalositse fa Mngoma e le mongwe yo o shakgetseng le gore bosupi ba gagwe bo ne bo sena boammaaruri. A re go tlhagelwa ga gagwe kwa khomisheneng e ne e le ka ntlha ya gore kgaogano kana go tlhalana ga bana ga wa diragala ka moo a neng a solofetse. That anger, that bitterness about not being able to extract more settlement, including her initial unwillingness when we signed the antenuptial contract to actually consent to it, proves that this is the person who came here. You know, this is the person who says when he was a minister, he used to do this, he used to do that for me. Gigaba o ganetsana le ntlha ya gore o ne a dirisa dithata tsa gagwe botlhaswa fa ene e le tona ya maloba. Se ke morago ga ge Mngoma a ne a re Gigaba o dirisitse dithata tse a neng a na tso go laela di-hawks go na le mapodisa go tshwara yo e neng e le mogatso. Fa tsiboga Gigaba o rile tsotlhe tseo ke maka a matala. I dispute the fact that there was a conspiracy and abuse of power, or that there was an abuse of power on my part. O tsweletse go bolelela khomishene gore o ne a kgaola kamano ya gagwe le lelapa la Gupta ka 2013 morago ga go ela maitsholo a bone tlhoko. Ba ga Gupta ba ne ba latofadiwa go tsaya karolo mo ditsamaisong ka paka ya mopresidente wa maloba Zuma. A re o ne a tshwengwa segolobogolo ke ditlhotlheletso tse di sa lolamang le go gogagogwa ga leina la ga Jacob Zuma le dingwe tsa ditona mo seretseng. The public, the issues which were emanating from the media, concerns about the pervasive influence of this family, the name dropping, particularly of the president. I think it was our responsibility to protect the name of the president from anybody. Gigaba o solofetse go tsweletsa bosupi ba gagwe ka la mosupologo.